Meganye ofe Kristo to o novinye enyala le gbogbo na o egbebere meganye ofe Kristo to o megale blonke bena meganye ofe Kristo to o novilolo o afeto yenye mau Kristo yenye mau de kama keli de kama gakpere nwo no vinye eyata jesi na nyebe eya de kakwenye musekatato aleba wo ha ke wo abe amegbeto hechoye tofe agbe gbogbo kenye nyenye le miame egbe yo mi be amola novinye ehiana nyekro bena mia do jesi esiale mia fe ame sikeminye lame eya koela tema kpere mia hu be mia fe Kristo to nyenyela ne wano etefe pepepe alebe ngbesio maudo de nyekro fa gbewa ne wa vamenami tohe eye unva pamagano enu o noviye ele no be na nyamau ele no be eyo hia no be na jesi de la de kama ke kwenye menye amesi menye Yesu Kristo enye amesie wonye menya megbeto kebo mauye musekele Kristo Yesu ya mela ye onamioha aleba yepa musema fe popoteye melegbefa de nole le gafofo yame eyata ehia no be na honya ya de wo jibli bome mega kwere susumoro kwere jiome bom ina kpono fele jiome ina chi jiome ina we feto la gbome meganye o fe Kristo to o no vinye Bibla genami le Matthieu fa gbaleta ma to ku bibla to vo adreame hele ko na mi bele ko no vinye ele gbogbo na mi bele ke bom mi afe nya na nye ke nusi ke wu esiaola echo vodi to la gbo simply let your yes be yes and you know your no anything more than that this comes from the evil one novinye elesema medibe na nya enyaya kele didim na ka pomeri be bibla alo ma ofenya gbogbo na mi bere mi na mi afe nanye eye mi afo o nanye o elabena nusi wu esiaola vori tola boy ocho nenye ba wo Kristo to nyenye menye ola alo menye o la ke na nyabena vori to aye gale elufuo ne to mo na ogbesia gbe vobena ton to go le vori to afe ayemo mla ejebena na wo chachak plikpa ya egbe ne na dasi dokyo eye na trole wo jime le nyatefeme be meganye chechi de lako o meganye amo plolo lako o meganye rameno lako o kebo nye Kristo to sike je le mau
ƒe ŋkume. Nɔvinye. Bibla hle na mi le Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia me eta gbãtɔ kpukui 20 hegblɔ na mi be elabena ɖi Mawu ƒe ŋugbedodowo ale si nu wòle la Yesu me le eya ŋuti amen la to eya hã dzi hena Mawu ƒe kafukafu to mia dzi. Nɔvinye medi be na selu ya gɔme le Aƒetɔ Yesu Kristo ɖeka me koe Mawu ƒe ŋugbedodo ɖe sia ɖe te ŋu vana me le na mi pɛpɛpɛpɛpɛ eye metona le me o, metona le me o nɔvinye. Eya ta medi be na follow na kpasam ɖo le akpa vegoa ne na senya sike tutu Mawu di be na nya egbe ne na trɔ zi etɔ kekeŋ le yeke nye Mawu ƒe la ƒe lɔlɔ kple amenuveve nunana ke na mi ale be miatrɔ zi vovotɔ la bena wò hã nakpɔ go me le eme tso egbea dzi elabe fufua va gblɔ ole mia flum ole mia kplɔm ɖe enu manyomanyo me le etogonyigba dzi egbe hetsɔ le woƒe egawo dim vola womele nyateƒea gblɔm na mi o ɖe mi tio yome bliblibliblibli ya ɖe tsɔtsrɔ̃ me lɔ eya ta gbeƒe ya le ɖiɖi va nɔ be nanya be Mawu la eƒe gaƒoƒoa le dedem eye wòhiã be amegbetɔ ke la yɔ eɖokui azɔ be yenye kristotɔ la nenye kristotɔ le nyateƒe kple gbɔgbɔ me. Mi le dzi yi le ke ya nɔvinye ye dzi ya le gbɔgbɔ na mi be le megbe nɔ fifia be le Bibla gbɔgbɔ be le Mawu ƒe ŋugbedodowo la ale si nu wòle la Yesu me le Yesu me ye enuwo katã kpɔna me vava le eya ta ye Bibla gbɔgbɔ na mi nye le bena le mina be miaƒe enya ke nye la nenye tutututu nenye be edi be anye kristotɔ ko la nye kristotɔ kom ye ŋti nakɔ ne nakpɔ Kristo ƒe ŋti kɔkɔe le agbezawo me menye tsetsi keme ya amewo le anyi dzem le menye tsetsi keme ye mami gbɔgbɔ le fia ɖum le o menye tsetsi keme ye eda gbɔgbɔ le fia ɖum le o menye tsetsi keme ye o ame beble vivivo ke na ba me geɖewo ƒe dzitsinya kɔtri eye wole nyanyua gblɔ no hã la womegate le ase ge gbe ɖo vɔ fuflutɔ ame ko yo tsɔ ta ɖe bibibibibi nɔvi nye yɔyɔ sia le vava na o elabe nu siwo le dzi yi Mawu le ɖe fia mi la menyɔ be togoviwo nagakpɔtɔ anɔ beble fuflu kple enugbegble viviti me gbɔgbɔwo ƒe etakpeƒe ye mi le gbɔgblɔ be wòle Mawu subɔ la nɔvi game su be miatrɔ le miaƒe dziwo me ne miatrɔ le ame blela mawo ke woble mi ƒe geɖe nye siawo wogba kpɔtɔ le miable le miaƒe egakuwo xɔ le mia si eye nya siwo le gbɔgbɔ na mi hã ɖeke mele me va le miaƒe agbe me o la nɔvinye tsiwɔtsatsia sia gaƒoƒo ya me egame su be nawɔ tsatsia sia le nyateƒe me ne nakpɔ Aƒetɔ Yesu Kristo ke nye Mawu vɔvɔ la ƒe dɔwɔwɔ le agbezawo me. Nɔvinye ele sema o be Yesu Kristo me ye le na nye kristotɔ la wo la nye wo o la nye o egbenu le abosam viviti me gbɔgbɔgbɔvɔ ye nye o ke agblɔ azɔ elɔ na Mawu be ma nye tɔwo eye exɔ Aƒetɔ Yesu Kristo dzi se la nɔvinye maganye o ƒe kristotɔ
que o ma gagné un o fait Christo to que o aga no po me gbedume leke yawe leke ano kwa moji ano aje nukunu oyome nukunu komenye nukunu ra no binye me le kuku de no bena trole no no momome ele veut dire na o e ya tabi ba gobe ma de gomo no la fia na se ela bena ma o fe ngbedo to ore ale sinu olela yesu me enle eya unti amen hale eto eya maji hena maufa kafu to miaoji kenye yeto kenye Kristo to le tabola maufa kafu ela webe wa po maufa kafu be nyasike mi lo mi ho ye mi o tire mi amala do le de fia ile mau kafu le nya fa gbeji e gome yenye beri le afeto Yesu Kristo de kamokoye maufe ngbedodo de siade te unvana me le pepe ne ngbedodo wu akpena ne o hala wa va emena mito Kristo Yesu ji hena maufe kafu amesia mesinye amejoje le Kristo me la sinye Kristo to Seigneur amesia mesinye amejoje le Kristo me si oyobe Kristo to la do la nye bena mauva menye amesi ne enyala nye ela o globe o senyanyire mauva si ke mi le subo ne menye mauke la globe alo menye ame ne enyala nye ela wa globe o afeto Yesu Kristo wona de nusi ogbo la koji pepe afeto Yesu Kristo de wona de nusi ke ogbo la jiko pepe nani amegede si o le odokio yom egbebe Kristo tola ogble odokio de beble gbogbo fe jesinu wowo ple enukunu vivitime toome sinabe ofe jichinya woku atri le ome eye ometemu dinabe yewa se nyanyena wope de popo o ke ogba poto le nu fitifiti ome eyo ya fima ho ga ke nu de kamele totro le bia bagbamo ke de popo la fima no vi yo amo poto le kankata wo le penyo le togo lu tuame amo poto le kankata wo to ma fon ko le kankata wo le togo lu tuame togo vio minyo kaba ma fon ko to la na nye Kristo to ko ma fon ko to la va me no menya mede la dogbeda kakabe nye apostolo yenya profeta alo yenya nukakabe ma fon ko to la va me na nye kuro ho se me ye ko to wa na menele menya chachi mayo no vinye no kaba bi agbola mi le hebi to fa gba ta ma de kuku we to ri to be bona mi bana ela bana esi mauna ngbedodo Abraham la le esi ame kama galolo de enu ola ne wata o mutila etaye unto lokui he globe vava macho yaira ayira wo vava macho yaira ayawo eye manan tao na so bofu eye esi odo eji boji di bleula epe asisu ngbedodo laji no binye na nya Kristo to tutu de eye gobe nya mejojo ema eye enyo khoseto ema eye ngbeke maudore wo fa gbeunti ke ya trozie to komla no binye bojidi bleu na kpobele ngbedo ma ba moma wo ya bojidi ko na no gbedomda na no mawayo na na pedane de nuke gome eseta
be ma ƒe gbedodo me dana wo eye ne trɔ zie tɔko la womagaflo le tsɔtsi ha ɖeke me ke o ame ɖeke magado aya na wo natsɔ gakuiwo viviwo ke atsɔ kpɔ viwo dzi ɖe ya atsɔ va yi na wo aɖu ɖe ƒodo ɖe eye woagbe be womato ya teƒe ne woanɔ ble nu mawu ya kawo gbɔna na mi o nɔviyewo kabe su be miato ya teƒe ne mianɔ ne wo la elabe nu ke wo le dzi yim ɖe mawu le dziku kpɔ le togoviwo ŋutitɔ yina be togoa le gbegblẽ ɖe dzi ame siwo be wonye mawu ƒe amewo le togoa gbe la woawoe gba togoa woawoe gbe bidibidibidibi elabe enu ve le wo si woɖo da ƒe nu kaƒe wogaɖo enuka gbɔgbɔ vɔ balabalawo ke wole amewo tutu ɖe gbegblẽ me ke wole na be miaƒe amenyenye le abu le miame keke la ye ɖeka ko ƒe nuwo wɔwɔ le kplu mi ʋu ŋku miakpɔ nu loo mawu ƒe gbɔgbɔ le nu ƒom na mi kpɔa mawu ya do gbe na abraham abraham ɖo be xɔsetɔ ye ametsɔtsɔ ye wònye ke mawu do gbe na ɖe eka ɖe dzi alo meka ɖe dzi elabe enya be ametsɔtsɔ ye nye meva do le afi ɖeke be ee mi kpe le ŋuti nye nu ya mawu ya do gbe avɔ ame ɖeke matɔtrɔ abosame ɖo ŋusẽ yahe ɖe megbe tsa o mawu ƒe game ke ɖo be ŋgbedenu la va me la ye ko le va ge le nɔvinye xɔsetɔ ye nye ame si xɔ mawu ƒe enyawo dzi se eye mawu ƒe nyawo nye eƒe gɔmeɖokpe si ke dzi wòtu eɖokui ɖo na dzɔdzɔnyenye ƒe agbe si Kristo Yesu tsɔ na mi to amenuveve la me si wɔ mi ame dzɔdzɔwo si nye Kristo tɔ ele gɔmesema nenema wòle xɔsetɔ ɖe ye nye ame si xɔ mawu ƒe nyawo dzi se eye mawu ƒe nyawo nye eƒe gɔmeɖokpe si ke dzi wòtu eɖokui ɖo na dzɔdzɔnyenye ƒe agbe si Kristo Yesu tsɔ na mi to amenuve la me si wɔ mi ame dzɔdzɔwo si nye Kristo tɔ ke nye Kristo tɔ na nye tɔ ko la ŋgbedo ava me nɔ koe eya ta nɔviwo mina miatsɔ dzinyateƒetɔ ate va mawu ate va le xɔse ƒe kaka ɖe dzi blibo la me abe ale siwo woklɔ dzitsinyavɔ ɖa tso ame siwo woklɔ dzitsinyavɔ tso woƒe dziwo me eye wotsɔ dzizɔzrɔ̃e le na woƒe ŋutilã ene esia ŋuti mina miale mɔkpɔkpɔ me ʋuʋu ɖe asi sesie bena magava o elabena ame si na ŋugbedodo la enye nuteƒewɔla mawoe nye nuteƒewɔla edo ŋugbe na mi le Hebritɔ ƒe agbata me wo kpukpui blavɔ eve kple blavɔ tɔa me eye mina miatsɔ dzinyateƒetɔ le asu Kristo tɔtɔ be miate va le xɔse ƒe kaka ɖe dzi blibo la me Kristo tɔwoe ma abe ame siwo woklɔ dzitsinya vɔ ɖa tso woƒe dziwo me woklɔ dzitsinya vɔ la tso miaƒe dziwo me vɔ dzitsinya vɔ le mia si tsa eye mi metɔ gblɔ o mi le nuwo tsaka ɖe ŋuti vɔ ke mi trɔ zi Kristo tɔ la woklɔ miaƒe dzitsinya vɔwo ɖa tso miaƒe dziwo me eye wotsɔ tsizɔzrɔ̃e le na mi miaƒe ŋuti la wotsɔ tsizɔzrɔ̃e le na miaƒe ŋuti la esia ŋuti mina miale mɔkpɔkpɔ me ɖe ʋuʋu me ɖe asi abe ɖeke Abraham wɔ ene ele mɔkpɔ na mawu ƒe ŋugbedodoa elabe anya be ame ke etrɔ zuvɔ etrɔ zi ame dzɔdzɔe etrɔ zi ame si ke wole tsi na ɖe woklɔ dzitsinyavɔ ɖe ale me eye wotsɔ tsizɔzrɔ̃ le nɛ nenema ke Kristo le tsi na nye kpli wo ma egbe ma ye mi trɔ zi etɔ eya ŋuti ɖe mi le mɔkpɔkpɔ me ɖe me ʋuʋu ɖe asi sesie bena mi megava elabena ame si na ŋugbedodo la enye nuteƒewɔla loo mawu ne nɔ kpli kpli nɔvinyewo le gaƒoƒo ya me elabe nuwo mele yi nyuie ɖe o nuwo mele le togonyigba dzi nyuie ɖe o le miawo ke wonye mawu subɔlawo ta vɔ mi mele subɔ o le nyateƒe kple gbɔgbɔ me o mi le subɔ le akpadada me vɔ mawu la le akpadada me le me o mi trɔ le miaƒe dziwo me kaba loo ne mawu le na miawo katã ne miavo le anyigba miadenyigba dzi keŋkeŋ va kpe ɖo
de yesu.com oira migere de yesu-christ.com la ma po ko na kwele mi ati mi ato se gomodo mi ala yesu yo ira ma ololo avadiru la to for goodness mission o se la pe gbe mi ka se gbe ya ma po gbe mi soro de yesu.com amen.